ayeuna urang macakeun manaqibna Tuan Syabdul Qurjalani nyaeta dina pupuh asmarandana lawan cinarita kakang malih sumalah Dewi Aisyah ingin desa jalan perangan dan senebut ing riwayat Syabdul Qadir Jailani duk lagi re ingin dangu aku guru ngaji Quran malah todok atit Syabdul Qadir Jailan berkata kenging supe lan gugur mas kita fikih maring ulama abil apa wasani pun ukel kang darabetanaya ukel punika kasiwi dening sehosoto sawandeik maligurun desa pismorok putari ingkang bangsa masuk ingkang minum dan Syabdul Qadir mirsa enggal segongnya disenapi kang senelur sengulama berkostane kawan saking Muhammad anda kasana bakilan lawan oleh saking Abu Gonaim nenggekang wasta lawan saking Abu Qasim kekapulan Ahmad karheyo iku bangsane biwasing nalika lan ngajil muadab satu sorok iwanau alwan kita bakal ilmu mantek lan ma'ani pada lawan ilmu nukun dening wastan guru ne kisah jaya putra ningali ingkang abangsa tapi ingkang lino lan mani lumabat sahabat maring uzzatul arifin bal air amat kang wasta putra dewi muslim bangun sana dia budi kenganan Syabdul Qadir Jailani anggap ilmu tarikh sing ringkuk lawan ilmu tatak ramah kalawan Syabdul Qadir Jailani anggap ilmu punika saking astane ingkang kasih mama kodi Abu Said Umar Mansur ingkang dinuhung lan Syabdul Qadir Jailan ing mangsi kumanange jamaning prawania ingkang lima kabeh dewa kamu ikromat lan sami marepat sedeki lan sampun tan anak ingkang kalintang mangkana Syabdul Qadir nanggung saking sesama ing rewangi ngaji kabeh balas saking ulama kang sami geron sadepan sami kantun panguningan nekan dapan dan Syabdul Qadir wonten kang urusan Profil wastane punika minang kasira ing sekulama Imam Profil pada sampun mantuk ing karomatullah
Ayeuna urang caritakeun Imam Rafi'i. Jadi Imam Rafi'i teh pamimpinna para alim ulama anu aya di negara Baghdad. Ganjangna carita Imam Rafi'i pupus daya umur. Jadi ulama-ulama Baghdad ya bingung, saha sih anu sapakau jadi keganti Imam Rafi'i. Jadi hasil bermusyawarah ternyata terpilihlah Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani anu jadi keganti Imam Rafi'i sabab anjeunna mah linanggung saking sasama beda jeung anu lain. Baik dina ilmuna, baik dina sopan santuna, baik dina adab jeung tata krama Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani mah linanggung saking sasama. Sabab Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani pada waktu harita aya nu naroskeun cek anu naroskeun tiap punten Tuan. Kunaon si anjeun ieu jadi wali agung leuwih sing sasama? Dijawab ku Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani, alazid ieu maka jibtu qatu hartosna ari nangtungan kaula jeung dadasar kalawat eta bener pantang bohong. Sabab Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani mah selama hirupna can pernah ngabohong jeung selama hirupna naon-naon dupege ku anjeunna selalu bener. Eta lah Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani mangka terpilah nu jadi gaganti Imam